Awia de shama mai da masese munya abretwe ma ye koto nkaya be ye toa ye dwumede ne so ana ye bedi nkomo afa eto ye nyanum se oman sa na hene de oman akwa mabosika ho nsem ebaaye no eto components ahodo bi ewurewure mu ema ye hunu se ne titie na okwa be fa so etu ato no ye nyina ye nim nkane no na nke ko office wo ne ye kokutua ana wodwuma wo ye no dwuma no registration ye tumi krata de ama wo no and wo de be ko company ni din ene hihya wo don ba kuma enu se be ka ho no na be gina so adede okutua wo to ene se de sikeka ka ho anche na hye bi ba se ye the tax identification number tin number ana ye bitumi dia okutua ye to ene ne metete sa na so amanebo bi eba kire se no ye tin number no e bi ye mfa tin no enya dwuma bio tax identification number no enya dwuma bio na mo no ye the personal identification number ene de be adwuma difference ben ene wo sansem no mu na eba ne sei a hwefo ene kokotua obefa so kwan be so no obefa so etua ne san korankore sei ekueku ahodo ene de eka konsa no tin number no wo mo edi kan tua wo system no mu no wo mo de ne be chen ena afi pin number na say pin na no so ye de be ye adwuma no eno so no eba be wura mu no ye be ye no side by side say ye de tin ne be ko na pin na be ka ho and say ye tin na fi ho na de pin na ba straight away ene be di sasem no nkomo pa san say eto ni tua no eya nti se yitua so a esi hu okwan be fa so bitua no aban gi a eden nti no na se hu okwan be fa so a aban bitumi aboa na ye bitumi aboa aban na aban san so ebitumi aka sa eto no na ene empanyfo mienu a efi Ghana Revenue Authority ena ene yenumedi sa enkomo yi eye Owura Dixon Onwuna Wusu Owura Dixon Onwuna Wusu Chief Revenue Officer, Office of the Deputy Commissioner 2, operations and office ena wo ono na otimi binkum so echirichiri ho no ena fe Owura Richard Hakim Kwenu oye Assistant Commissioner, Head of Audit Achimota na fe Kaneshi area wono ena ohwe omdwumedi ahodo ho nsem so wo bejefo ene penfo makwaba hoboko de boni bi ani ho montade ma hu blue wom say revenue customs ne just wona bu fi ba ya mpa ma me sha sem free so wrong na na ye tin number na yanim na say mo se pin na eba na tin ne pin difference be no wom yo dedi kan ye ma ahwefo nyina ache ye chaga na afo nyina ya wo ha ye beka Ghana card pin IBC tin no anamu ho asem na yedi kan bisa kra se e ka Ghana card a eyeden Ghana card e be ka se national identity card a bi atwi mu e be ka se adansi die krata e bia National Identification Authority ene dema odema Ghana ni bia oti Ghana man mu ha anampo oti amano ne kra na opebia etimi de ma no ana se ohoho a wabetra Ghana amamu ha aidi dwuma no sa Ghana card no ana sa dance die krata no ye de ma no bi eye National Identification Authority emani bi sa card ne so no adanse die krata ne so no ye wa ahyenso die bi wo so sa ahyenso die ne friend say pin personal identification number ni sa ahyenso die no de ma ne ahyenso die ne say ye won choro die bi e wo so copy no ba bia pin no no a de di kan ne GHA e be jira ma bia Ghana e di nkabom nchoro die bi ana numbers bi ato aso te wi kan nyina bom a e 13 na obiara okita sa Ghana card ne bi no ne die e ye soronko e obi fufuro die ho sa number no personal identification number no ene na e ba be si tin no anam wa adentira mo ye ne sa de nti a ye ne sa no ene se ayaban nhyehyeye Ghana aban na hyehyeye se ifri sa bri koi ekwan e be fa so ho so me anawo ana obi biara ebetumi atua ne to ana so ne aban edi nsanwaso bia wadwuma mu a de obetumi amana di nsanwaso ne ene se ese ode Ghana card no pin no eye adwuma se ne nanka na tin no eye adwuma Ghana card ne obi a na obi etina no ne ye be ne mami kakra enka
minua ne de no wo bisa ne say ade nti na ye de pin no eba besi tin anamu na nchirechim kakra wo mu ne say aban nhihye say we hu say oman mu ye di dwuma ye de card ahoro bebre na eye dwuma oman mu be ya ye wo snitch wo be cost snitch wo snitch card say national health insurance ankasa wo be ya wo kita omo card wo ko DVLA wo kita lances inte aban hihye say ebeye say oman no ye nyina obia benya krata baako a eye sonko a obia betimi edi ne dwuma na afi na obiza say ade nti na ewo say ye de pin no ebebesi tin no anam ni wo mu ne say wo hwe ye krata ana emra di edwuma ye frɛ no Revenue Administration Act. We call section 10(1). Ebe ka kiro say Commissioner General. Se ne ebe boa na ebe ma ankrankra bia oni Ghana Revenue Authority edi dwuma obeda sonko ni nti no. O say Commissioner General o ma say nipa no number eye number sonko. Ne say Commissioner General de sa number we e ma wi enso a utmi ye obi bia utmi tua woto na se koba se wo ko baabi na ebisa so we di umra so paper ye ba ma certificate na ye bebisa se na tin no kra no na ye de identity call section 11(2)(a) e be kiro se we need tax identification number na enyumaku obi ho a untimi ni omu endi dwuma enti se wo ko schedule 1 of Revenue Administration Act na sanyumaku no ho Ghana Revenue Authority ka ho Registrar General ka ho DVLA ukohwe National Identification Authority so omo regulation di ejuma regulation 7 na sani ma bobodi nyina ho pepepe a che se nia National Identification Authority ehia se wo beti ato a so odi omo card na odi koye wo koje passport so odi omo card wo ko voting kra no emra no omomra ni se ko voting a o se odi omo card ne koye ntino ebe hia se Ghana Revenue Authority o card e kire se wo ko di dwuma bi o ba bi a o se odi sa card na ako na National Identification Authority so wo ko di dwuma bi a enti adenti ne mfani na mom ni anya ne baako enu nti na akoba se o se ye de personal identification number no eba besi tin no anem sa de we enu se sesafi bibi ho e de akobibi mu a aye ye CDC sika ye di no na aye CDs ene be de Ghana CDs ye nyi Ghana CDs na mfiri oprekope ye di ni kakra sa na Ghana CD no CDs be fi ho na Ghana CD be si anan tin no wo ho dada sense wo hwe Revenue Administration Act 2016 Act 915 emma tin no backing emma the legal backing say tin no ye de adwuma say amu yi tin no e de pin na aba no sa legal backing no ya sesa samra no anamra dada na wo ho so sai say am me ka kire me say wo hwe ye mra no mu a Revenue Administration Act na wo kan wo ko section 10 na wo say Commissioner General ebama obia tax identification number. Enti no say tax identification number no say number be 100, say number be 10 eno no wanka. Eno no tumi e dia ma Commissioner General say obi ama obia otua to obia number sonko ayo onipa ba ko no ne dia. Enti so hwe a wo oman mu ne sa woti company a wo ankrankra no wo number na company na nso no ye ba mrem a ye bu ni se ono so ye nipa nti ono so wona number na se kasa Commissioner General be ma tax identification number ya anchiro no makro no nti administratively no be so Commissioner General be ma number bi na afi de hu se se krata afufuro bi so ho a ene media no pepepe ade nti na o se we
Osha revenue administration regulation ma menka LI 2111 I mean read bi kakra bi ere omo regulation 7 also mandatory use of national ID card. Now mandatory of a national ID card say a national identity card issued to an individual shall be used for the following transactions where identification is required. Individual application for an issuance of passport. Application for an issue of driver's licenses. Opening of individual personal account. Purchase of insurance. Ukumwa which payment of taxes. I just say ukita national identification card na eno kra ma ukotua to baby a ultimate de ko. Enya de be ye din ama. Enye say enti wo hwe shadow one na make anu mu a so ba ma me kwan kakra me nkenkan ne ama wo so enchire. Wo say tax identification number. The tax identification number system applies to the following: Ghana Revenue Authority. There's a paying of taxes. Controller and Accountant General Department. The Registrar General Department. So, who could be a company beer or so the thing no deco. The same thing so Land registration, land commission, Obaha, and one so. It's a dear cronwa. A dear crona. We don't know. Now, you Mr. Owera, ye Obia data a was ho, woman be a macutia me tax dada. I be the tin a cuciano. As I see, no, ye de air co pino. One more editing no a cucia ye at the ma GRE, Musista Muno. A bewo ho anasa no be pepa near the pin no ahase foforo anasa tin no pin no be ho tin no be ho near the pin ato aso saa manako yo ensesa e be ho ma menya mfato ho bibia e beti ase okay pa so de aja kwabna yes sir ti wo mu an so da bi mpese me de onwura aka me di ho to akọso e abide bi say o se efi na ekoyi me di de aja kwabna onwura nanso so bibia de ensesan okay sanity enti tin no a bibia atwam no na odidi tua oto odi ye bibia no ende ho enti pin no na den e ba besi anam nti ayi odi sisan di pare de oyunipa kro no a edi na asesan enti pin no e ba besi wane ma oniama wa nyina oni giare aye no enyira ho ti e be kan ti na ye tietia na ya fa se bibia me kotua meto no so tax offices na no existing ones no betumi individual taxpayers na besisa no pacho da bi office na wo no a wo ho a de ho an be kwa kotua o do pin no be ko nya ye nsakra mu ama ya kan e won say ya kan pin nyina no nipa do san na e wo sa card na ho sense Ghana card na as we speak no nipa do no a enya bi baby me am ti kra me nya Ghana card ni bi ba me tin number enti say no tin number no be ko so ha adwuma na pin so abebe support no kakra to say tin number no be fade out kra ana say no tin no okokra pin na be adwuma sania oya umfato bi emri bi atwam no bra Ghana yesisan yesika die no afi CDs akọ Ghana CDs no aba na anya no putupram oye nkakra sanso no we nso ne ti efri busumi April twam yi busumi twam yi ni de edi kan no ni efi ase se ye san ensakra no ebe koso saa kosi se busu afi we num busumi etutu dumienu mu eti ye wo bra ye de ye ensakra enti obu ha ni sanka Ghana card ni bia fi ase ko bia National Identification Authority office na kwaje Ghana card na fabra GRA office or tax office ho they say e ko kire say afi de misaka Ghana card enti mu fan si metin no anam enti enya ne putupram disabre nyina ye de ensakra ko say official MP mienu na dwenu mienu be fi ase ho de e ba tin no be fi ho kra na memfa kakra so ne de no so sania okan no sania be ya eniama be ya mre ama omu hia Ghana card ni binti no sisi a uko Registrar General Department National Identification Authority o desk wo ho
ene yan kasa your offices GRA offices yes GRA offices nkranse ukwa adabraka ubenye bi oho ukọ tema ubenye bi oho ukọ sprinters ubenye bi oho ukọ customs some long rooms ubenye bi oho enti no efianse yefiase enti no emre ko no yebegbi offices ni bi account se ne be ya enipa bebre yan ko bodom pimo National Identification Authority office say omokọ akwaje Ghana card GRA offices obeko bia no betimi enya Ghana card ni bi na obi ho a na or multiple tin numbers safo ne yo se sia se ne sia kan we se also bia nya asans je ba ko pe enti wo sa tin mpempi mami ya kano tax identification number yanka unya ka tin number pa na ya tax identification number aha tax okay aha enti so wo tax identification number bebrea they see am running say fani nyina bra na ye mawo personal identification number aye Ghana card no ne mfensi ana enti eno so be ye multiple pin na say ebeye beka ni nyina aboma ya ba Ghana card no ma ye interest ma minchecha de bi mu won say tax identification number ni say no ka ye ka say ko obakufo bia o so wunya o number ba ko pe nanso ekodu ba bi no na akoye say Ghana for wa wonimien obi etimi ede edin foforo ba na nipa kro na o na de abeje tin intu be unse unipa ba ko bia okita tin minu na Ghana card Ghana card no aya ode ye Ghana personal identification number no and you take you bio data intu ukoso sa odin kra bio data no the same inti no enya de obetimi asesa onya bebre yo ya fa dey say ahoho a onu ni Ghana card bi obeda transfer business or Ghana etua neto enti emra no hwehwe se National Identification Authority emra no e obi babi wo ha say non citizens won anya Ghana fo so obetra ha no e so okọ National Identification Authority ekoje sa Ghana card ni bi na okoje bi pa eno na obegyina so e de aba GRA na ya chorindi etuotua nti wo yo hoho ana wonya Ghana ni na wote ha bo modern so beje sa Ghana card ni bi eno na bebo mo otimi ni aban adidwuma amana ayeyi sa sema ye kan hoho no awi ye bohu dawuru ama mo ate ye nchirichiri bi ama mo tumi unse sese bebi ekoni nti ana mo eso so mutu ni GR sa na mo ye bibi sa fa ho ni ayeye o hai eno nchirichiri na bi no na da be na ba Peace FM yawada no nti se ni ayeye o hai yewo yankofo ni bi o ha omo radio ahoro no so omo TV station to ni carbon yeguso ebo na memfa kakranka sene obi za so obi o onfi oman mu otimi yetimi man Ghana card ni bi ukọ LI 2111 na mekan na regulation 1 omo a yetimi mom Ghana card ni ye obi a oye Ghana ni ene ni otoso eye obi a onfi Ghana na nso abetron oman mu esi aha na ote eno no yetimi man ni bi ena obi o ha onye Ghana ni na emom abetron di bi abosom nsia sai ni panu yetimi man ni bi ena fe obi a okita dual nationality obi o ha ye Ghana ni sanso ye America ni ana ye Ghana ni o sanso kra UK citizenship sai ni panu omo ina yetimi mom Ghana card ni bi nipa ye yetimi man Ghana card ni bi ye diplomats eni omo yire no ni omo ma omo na ye ma omo Ghana card na ya fa say bia me obi a metu ato dada existing taxpayer say shishe ye be no ebe den na meye na metumi update me information ahodo nyina sene yedi ka aka no Ghana card no ABC otin no anamu nti de obeye ne se bra wanya o Ghana card no ko GRA office ai ben wo ana se office a ye bobo so se tema adabraka customs sprinters ana custom long room no okọ ha mprimprin de wo ho no na so breakers no ye bebie bi mu aka ha ma watimi akwakoye sansa kran to okọ ha odo Ghana card no number no pin no ebe ma GRA officer no na fe obeyen sakrae edi udin no na number yetin no abehye bebia pin no wo na fe eno abeye odia eno achi nsusu no GRA no
yawo broni say www.ghana.gov.gra.gov.ghana okọ ha nsoso a eya abefo ntuntan eso de no okọ ha obetimi asesa okay ubi a ebe ma option minu tin stroke pin do obo otin no a owo dada no obebo wi a now the pin no a ebebesi anam no so ayeden wabo ahye so afi a kire yes so ye ebe sesa no wonya sesa ne pa efiri ho ekọ ne de esan sa wanya sesa no tin no ukotua to no a ana woni aban godi dwuma bi bia se bia ukoje driving license ana ukoye wasase ho krata sem ana upe passport bibia opeso ye bia umfa tin ne nyeden enye bio nemo wo de Ghana card pin no ene ebe ye se wo de no abesi anamu na sa wonya anya ye de a obekoso yusu tin kosi se afiwe no ebeduru abosomi dumienu mu no no bi asesa wie firi okon de wonya utimi mfa tin no nye bibia bio ayi o de ya bra na ya bi taw ifa so be na wo san hye san mo san ne maizo ifa so be na be baso de mai yo ifa so be baso eye emfa so no eye ma ankrankra na eye ma aban no nso sesi ase koba se aban oben hye bia o se ohu nipa dodo a omo oman yi mu na ye draw budget ehun so nipa dodo se na ye omho enhye na nipa yi sika se ne o se aban ese omho nti eboa aban ama aban eye ne planning wo nipa kro no nso a sesi a wo ye Ghana card no ebeboa wankasa che se ebedu ba bi no wo ni Ghana card ni bia untimi nye bibia o man yi mu nti behia se sabri se obi oho na se wo ni Ghana card ni bia wo be ka ohuna wako na akwaji Ghana card ni okay Mr. Ngona 1 minute afutu be na de maye nyina afutu ni de eni se mama yenye tranhohwe na prekope bi ebedu ba bi no okotua bibi ana ope bibi afraban ho a no di America sa mprempren ye bie ho kwa na to ho no ya ma ho kwan no mama ye nyina enye ne ententem ye duru se odika na garden be ye adwuma na wo ho anchewo nti mama ye nyina fa ye ho enhyem ni yensesa ye tin no emra Ghana card Madam Asina no pese munya abre eba ha oye Owura Richard Hakim Kwenu oye Assistant Commissioner Head of Audit Achimota and Carnation area wono na otimi nchen ewa ha pe na fe Owura Dixon no onwona owusu oye Chief Revenue Officer Office of the Deputy Commissioner Operation 2 ni office ena wowo ena obeka me se na no pe ma edi enkomo ebeda se em se afe na ansam na eba tinu yebeko so amomran tententem tietem na education to me nkoso se na be yenyina betumi tua yeto na bo me beda masipi bo konso kache commissioner se me chia no oba me sheda me chia no nti obehu mani mu wo ho pa nti yebeda masipi se wunya abre na mo eba yeda masipo pa awie na yenuanom a yenum di nkomo no payi eno no na ansa na yebetwan ho tiawa ne yakwaba no happy birthday ekwa ama Princess Apia wo kwabenya ene wanye fidu miensa o mame ye na nanhema ye ahudwo so ma ahudwo hema se o ma happy birthday sanso ena ba ko ewa ha okito odi no wahi no me se menya huni mi hunu a mehwe na marking kan nyare mo happy birthday ba ko so ewa Sandra Kobi of Milty Collection Asalam Down ene eye wawoda efi Mike the Triple Darling ene abushafo ni nyina nche nti madam mamu yetwa hu tia wa ye ba yebedi nkomo ye kwa ba sisi ai